On Monday, there's a big event at the coast, so I'll stay on. Minister wa Githomo Amina Mohamed ni arokire gutabania icera ria hinahi mwena wa Kajiado kunyabara mihango ya kigeranio gia KCSE kuria cerire thukuru-ini itiganite cia muingi na cia andu kiumbe. International scholarships for na oriri kigeranio giki kiingirite thiku ya kanana. Amina ugite aruto othe ni magakorwo na kanya kaiganaine ga kuihuria maratathi ma scholarship no the makorwo makirumirira mutaratara ria wagiriire hatari na ungumanio ro wothe. And very prepared. Nake murugamiriri munene wa kamiti ya wandikani wa arutani Nancy Macharia noria uma mwena wa Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua kunyabara mihango ya igeranio augite gukinyaniria na riu ni arutani 40 manyitikanite na igeriria wici wa kigeranio na magacoka gukinyio igoti-ini guku akiuga ni mekumakinyukiria makinya marumu ma kiwatho. We have also had to change the center managers and the supervisors just to ensure that we don't compromise this process. So as we go on, I'm asking our teachers even for the rest of the process, because you know, once we administer the exams, we also have the rest of the processes until we announce, the minister announces the results. Ningi Macharia no ahete thukuru cia andu kiumbe mukana wa thukuru ciao kuhingwa korwo ni mekunyitikana mandikite arutani matahitukitio ni kamiti ya TSC guku akiuga amwe ao ni makoretwo makinyita itemi hari guteithiriria arutwo kuiya kigeranio. Amina no athiete na mbere na kuhinyiriria ati arutwo othe aria mekunyitikana na igerio ria kuiya kigeranio igeranio ciao no igukanjo. So when we detect something, we fix it, the exam continues, we don't lose even a minute. Gukinyaniria riu no murutwo mwanyitikanite akigeria kuiya kigeranio kaunti-ini ya Kajiado na andu eri magakinyio igoti-ini. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirori.